emu ene nkyene abona na me noa de be menya aduru ama ba sa ensu na me di begu adubra no ho no sa fa to chemicals no ewom de do na manoa no ne ma me nya aduru pa na sa fa to chemicals no okay ene ma me nya sa aduru emu ne nkyene mu so eko yeti na de etie eno no na dua wona nkyene no say I say we no kan no amu ayo chairman kaman die ani nyame due ye okay baby ana ye koda ho no baby ana passes no ngo na engine bibi ani sa na tie ngo na engine sa na mo kan ngo na engine do kana mi die ngo na engine ngo na engine ngo na engine onzi mi ma ha bra 2026 Obeka but dog answer na say mema watu aso no em say yetie fotie ye na won wehwe won Facebook live on nso ani abrepa na messages ya ba kire say wo mo waba so mo say dwumadi eti say ye da so kra imudie mu we frimia menua McLean Desmond McLean no we good afternoon say Empress me do meet you pa we so say good afternoon Empress, this is my favorite show. God bless you from Prince Tando at Sektek. Okay, bra Prince, that's it. We so premier me bra pa question. Or say you are stepping into a season where effort meets favor. What you plant now will bring visible results. You will flourish this year. And until nyina ya just say amen. Pa no care home store. Me ma good afternoon. And until dog, I'm for her from afar. Na ye jina kwanya we so amatiefo atiase say ye wo live, ye streaming live wo Facebook. Social media handle no ye My Liberty FM, My Liberty FM, MY now the Liberty FM na so Mr. like program yi na fa comment question bi abeso bisa Dr. Biano obeyi wa no we nso a share no binya kwanya nhwem wo share kire say asem na ye ka no wati mu de aye wo de na wo boy abaso nyina pesa afoforo so hwe bi enti Mr. share tescoli mu nyina mo madompem mu ni line so na fa mani so mo like na yonko ye nim dog yo I'm president as baba enti say ye ka no yes vitamins de nipadua ni hia de na so nipadua na ntimi nye asi nye free enuem okay titsupa enuem vitamins ni ye boa papa okay afi tumi aya saadu ni woni ntino se di kan ya no se nipadua no ni bia ani ye hwe so ba ko de se wala ke vitamin A okay is nipa ne betimi anya ni fra yare ana so be ni wisi okay afi yare ba ko so ase eno laki vitamin C vitamin C no ascorbic acid say vitamin C de no so echeche mu amre bi ye hwe lemon no lemon okay ehwe say vitamin C no inso na obechi no in fact what they call machine mu a bonse dodo na ye vitamin C ye friend say ascorbic acid okay ascorbic acid okay edo so no say eni nipadua mu a sa vitamin C ni nipadua mu a na me say sa vitamin C we ya kana nya de okoto no dra so atafre no nya bia dabi lemon we de wonuane nnurom e wo nduam nkankan lemon okay nketwade ne ayi lemon kutu ankasa yeah na ba ko ne friends ayi we tangerine no okay you na say grapefruit na say anka busu ni nyina better orange na say fo ni nyina e wo mo enya no nko ane but e wo mo vitamin C you betimi anya bi wo moringa mu but the wo mo pa na sa lemon sa lime no okay akutu ni anka twade no okay ya se no ebi ni padua mu a betimi yare be friends scurvy ni yare bi a etu ebi kwa na osin efi moja tu ebi a onipadua no
saa redie we no ase no etimi emoje timi nyini gu ase saa yare we ne ku eposofo papa eposofo wo mo ye na eposo no say yes men ene si men you know because men crowd me who say yes si woman oh na say they say that what men can do women can do and do still na bi wo maka ya be ka ho that's a plain cry you say navy for cry bi every ma bebam navy for no cry ma bebam jiye di wate but say ya nti si woman da ebeba se pe kura bada da na ante me ye research ama wate yanko so nti na eku papa okay na denti na eku omo ayi no o hwe eposo nantie no ene awo ene sebi enyanya de na eden enam okay ndi se o like sa vitamin C na e ma o nipadua no ase etimi kura tro bi kwa na sa ye we aso what say condition mu a che no ti e ma unya sa o hawo no yes has kebi no nti mfa de nhwemu che se wo mu a sa ene ta enya sa yare we pa ni wo mu nampo so okay tisa Christopher Columbus the team and the crew of the omunanti eposo no do na we yare oni kum wo kopi mu say omuhu say sa it's 20th century ya nyame haduma ya sa yehu say vitamins bi e wo ho a wo enu bi mu ya ese ko ni pedua ni mu no ho na sa yare we na afi atu otwa ombi hu sa fede se onu vitamin na lemon na sa vitamin C do bi ahue bia no bitimi aboa ma ni pedua na ide adi okay afei ya rebi se bi racketing as a bolege kind of no no a lack of vitamin D okay obi o lack vitamin D bia na no aka moasa no bolege for no o hia vitamin D afei nti enye se bi a spiritual bibia yo ka se utimusade no how ba kono no o my impress okay first no na HIV na kunipa na ye fe say abayi yare bonsam yare diabetes na kunipa e wo Africa ha na na fe say bonsam yare ko say science ya ma ehu say no sa yare we na de saba okay but be komo a say obaye bi o hwan o say na David enti sabo lege ya woka vitamin D no akwala ne fa free ni ma me ye funu abra wo yo like say madam na ayi no oba na ya wanyinsen no o like say vitamin C na obe wo akwala no vitamin D na obe wo akwala na o ye bolege okay enti niema be mu na say vitamin D ni bi wo niema ya wo mpa de kese pa ya wiei ewia wo hu wiei anopa de na ewia de anytime vitamin D wo na the point say nya obetimi agina ano no e ya anopa de no if anopa be se no so na apie na ya na de wo Nigeria no nsia na wia pie ya hanu de bia no so no take time kaka sa ko si be duba ko ne fa ho no uti na if say last kwa na e cheche ne e ka ewia ho asem na say wo de wo tiabro sa so ana say dan bia wo bia no wo de fansa say won sa we nkwa tane won sem fa hwe biompoma na fa hwe wia no okay wo de wia na be 15 minutes a bia vitamin D bia o hie bia e wo so won sa na beji abrewo on sa ke we a no fa say mpoma ni ana matene me sa me de me sa ahye mpoma yi mpoma ni mu sa wa bia mpoma ni mu do sa kire bia ne so aboten 15 minutes okay simedunum vitamin D ya me nipadua ni hia for the day no ensa na beji a circulate amabus nipadua no ntinya se be ko tire wie ni mu a gede na wia do no kra na ye temo na so kra no so e ma example bi enhwe so bi se be ko te haban se me be hata na ma ne powder e de ye duru a ye hata na wiem me hata na wiem a masɛ no you said dem se du brown se haban yo ahaban ya nsuo mpa no ebi ametimi de awie no be se wana ebi na ho na wo so nsuo ni ho no nsuo no free ho na na se me de kodem okay du brano se hu se emu aye yi kakra bi a na se me de kodem na haban bi okra de ande yanka wie ba okra se moringa ya hata moringa wo ochiri when they 2 minutes kran fi wo wiem ne de dem eno abewo e na one ten say dog enche wo
moringa no nti na say won pa wia no sisia unya bubu bia na say unya twetwa bi de go inside that dem per seconds na wo sia na even say one the thing in tem kura obehu a oni be ba ho na pore na pore enti dog enkomo no ayedewu na se ebi obi yale nipa ne ho mfa no te se de wo kan na wadada mu ache ebusuenti mi ma ne so sa nkosi awiem te se de wo kan no ane se ombe pagya na akosoro kakra ne atwe ne nsa akere abonte na ewia na bo ne nsa kakra yesu time no se ebi si okay yesu akosia afie bi mu e okro bi so enipa bone so dompem obuafo bi na busuafo ne na ofo hia ya sama ne ba enipa ne so boso o muntimi nya access to fana mu bu ne to soro na o ma busuru ho no e de na fa soro aba jana to form abeda yesu obesa na aso onsa obesa so obesa na empo em say last aye hwe wia no we di yanka senti na pase ko mo so ko bia ya enipa ne hia wia kra se aduro etuna bia enipa hia mframa se aduro etuna bia enipa hia ensuo se aduro sa niema ya bobo so nyina no from the natural remedial agencies niema onyame de ache nipa kwa ya no de nyame na dia se ensuo de mayen mframa nya duro mayen ewia nya duro mayen ejituna bia na nya duro kra me kwa koton pharmacy anaze me kwa in hospital adonu no ba se de be ya se nyame be krotuwa adia ekuri hia pa esem from aye de be fam e wudi na ko hospital a yen fa football bandage aye de anyi chi kro so bandage mo so bandage na from aye de fam so o che we kro obechin dawe ye kro dem e mani fuma muda se kro pa na the football bandage abos na information kwa eno mu edunti footballers ne de chichiro mo nine sana wo de ubutu kura bona ente se enye nko ni pedwe ni wiye sa French crew the ade crew pa ohia pa yemframa na abo ma ewu ntem sa tre bia ye ko ni pedwe ko ahoyehia bi mu a tre bia na nya durasem yemframa ya ebehu mframa yie se be nso yie se be nya wia den aboye so nti abrowa ya no dede mu a okra dede mu a ade ehia ne pa se de ya de mu a na mo da beto awia no na da beto awia sa na tie bonipa o se enyiru mu nyimu hwe awasam o him impress so de abro tu ha sei as abro ne bo ne hompem fifi a obehwa baby aya awia ekre pie ba fi poma no na se epono ho baby aya awia anya light o awia no bo na ni kire ho enokre ho no be fire den enokre pie dog in fact why are na asem a wo kemidi bi to so se wo call hospital ho especially labor ward se apemfo ni bi ko wo abre o mo bre nson ya ese nkwala na ye premature eyi kitikiti minimbi ame ko hweye wutimu se wanya 7 months mpo kitikiti edura no patutu na ya ma wode sa akola kitikiti na hye ne yem ba tan no de ntoma akekere ne se no de na kotena wiemu kakra nti omo hye se time ne so a fa ne kotena wiemu manti ase kopem se wo kira ase sa na tie ditura bi ayi pedua no se onyame ti won se sa na maybe a hase no se ne ka se natural remedial agency they are 8 di sa ne ma no wotimi atrase sa ne ma na yedura ya eduro nko ano da wow wotimi sa de ma na ade ayeduma wo yeduro bi no nga se yeduro because ono nsuo de kwanso ayeduro esaw yade udidi ne kwanso ayeduro esaw yade wo home frama ne kwanso na so ayeden ayeduro wodu wa home ne kwanso ayeden ayeduro wo tu awie ne kwanso ayeden ayeduro afa gidi ya wonya wonyankopon mu no so onyankopon wo se eje sa ne ma we nyina di no na wonya gidi a peace wo no onyame mu peace wo no so ne ya asafo e ma no maduro ne de se dog nyame wa bo ne mapa o bibi biara ya so nyame bo edi ma enipa edi ye etna ase enya empo enkwatenten o de amaye hodi wo mu no onyame wa bo ni nyina awie wow akaye management nti yetoto ye niema yi a
ma ye nyale mpo na kambeze kura se yale de be kan ya to ho because any dog wo hwe nipa ni mfie obi wo wa ni mfie wanya no eni se wonya sa ya de no se tete no ne wo yale bi wo ye ne wo bete no na nipa na nyini efie na kwa anim ba se si aso de nipa na kwada kora wo tie nufu ano sebe because you see how the trend of eating the kwan ya faso didie se indomie kola no bi a wo je funu kura no na ne maame eno a wodie indomie gu no so indomie no sabio awodin be pa ni wo mu ana obi okra indomie o ye ne so wo ye twetwa be tables bi ni ni bi afra suya ne anwana na mako so awon de magi ku asa akọ wo no de magi san wo no sana ye de amafo ji o mani o amafo ji o mani so so I'm impressed amafo ji so de imagine one sound na ye de me pia bontina me hu bia me hwe ni din no atwa o enya makono da dog because wudi a chance sana ebe digest ya digest betimi aka nipadua ni mbe 3 days ba akopɛ na wadi no na still na yinkwamo ni ntimi nyam no high profile start so na nkran de ko school dodo na ndomi ndi no hwɛ saa nuane ediwe ya ahoɔden no bia hedanye den enimo no ndi o say ye papa hypocrite so say may your food be your medicine and may your medicine be your food and our proverbs ebe kan ye no ebe kan ya na say ota Aduomi I just kan pa 23 1 to 3 okay anti abranti doki gusu a wo kan no na de say mama nkai metiefo say ha Liberty 92.7 FM ewie jumedi ayede sum munye di rewre fiefie na ama wonso waje bere na watie nkwahia da bia ye kan ye bomu dawure ye kasa ye tintintin wapomu din yo me say se wo sika dan ma na se woni ahoden wapomu din sipin sita sika no besa obi ko hospital just one now no aboka be 5,000 na sika no ye dan ma enko ebe ko ti the doctor Kwadwo Owusu Aduomi kanyina ne se ensu a wonnom num nsu pa wonnom nsu na wonhwem no ane se wonnom ne sa baby obefa bia na wonnom ebi kura na si abonten se be abo bi de na no so nsukom na de na de no dabi didi ye doctor aduane ya wo kan ya boso nya aduane bia na wo se ko ni paduem na wodru mfie bi kura na chiri wano wano no he ofeso ma da say I so ho aso akan okay etu e bia eja so etu e bia ja ko di choba kakra okay na obi ba se choba nsuo no ya de hore ansa yeah odino no so anya nsuo ni free na sansuo ade na ya ensuo ni guma de hore ansa da bi esie bia no no na ode kosa nsuo no no da besiwo da kosa no da besiwo da kosa no da besiwo front and back sir enti sansuo no aya wo no pipe one ni di kan fra pipe yeah two sa ade na de bia ne da konum ko we so mu a no da hono nsa we so mu a sa he ni nipa ni ko free baaye wo de be so sa ko ni mu en sa mo free baaye no no sa de na so de be ko no ensuo ni mu ni asa ye de be ni siwo ya sa ye de be siwo no sa ensuo no o ma me enfia pimo a mi mfe bi nhuru manum da e problem na di awie nipa hu ne hu so hwa we nya problem o ma me enfia pimo a o hema impress se da di awie pa me sa me de trouble ensuo ni bi nhuru manum apart from insa no me huru me say we no so but okwabra ni timi head that boss ensuo ne de egu ne bo enom eel na de ha bi say wo didi ni wo no mo say ensuo no say ensuo na akase ya no nsupa no nsupa no wo didi ni wo no mo say ensuo no mo say ensuo kra ensuo no at the wrong time as a double balance no it was your how say aya na ebinu mu nim say wo bo premayo say wo kokko no obi kosia choba ne fufuo so na bebre we ko enso num kra de ase ense da nye preman na ko say no si nya botere ne fufuo no so na bebre wa hwe ye bega say wo de wo ye hia ne wo nya fish ba ko pe bia na say wo hwe fufuo so na hwe ne de a timu say na wo wi a wa pet drink
no apen suo eti eno a no de na wodi no ono no bi a obeto awake anase vortic bi no ade na nya advert mo bi am nya advert bi mo bi a esu ayeno ye obeto bi no ade wanom na wanom but ono so beta anom ne bra odidi na se nye bre sem na de ha adwen kran se bi ho na odi bi anase drink bia ade aka ho bi won so mpo di kan nom keka bi kira wase wansa say no be didi say fans wanom kra dia da bi don e wo ho o koto ba ni bi e wo anti na say o ko scan ho na o chance ansa na wo ma be di fufuro is nke ya advance nso na wo no mu a nke ni papa mpa say at least when ya kra 30 minutes wo no mu wi 30 minutes when ya kra no kra when ya kra o 30 minutes ansa no ya ni ba be didi a the can no so be 30 minutes asana aduane na ko bi nya de anka 1 hour 45 minutes 1 hour and say 45 minutes papa mpa no na ya unum ne saa aduane de ye wo no so unum nso saa bre no 45 minutes and say no be didi 1 hour say no be didi a aduane de ye wo no okay na dog fa ne say me didi awie nso me be didi na nzukom ne me ba me didi wie ye no nso the same time space just me jai be 1 hour 30 minutes 35 and some man minutes 1 hour say no why dey okay so unum nso ati so ne de nso any taste by no nso man nso ye de oh nso de dog nso de o by bread so be your de no e bread odi di awie no ma ho be say 45 minutes na so 1 hour na wonu nso no ati nso ne de no cre anu so na ye bread ya one need ya me pi you go did na me pi kura na so so ba nu nso nti say aduane bebere nso nye oh dey be we did me bebere ye nsi ya fu so anto back sabi nse nipa na di awie no aye pem o di me sole o ti o ya aduane o did na aduane ahye so a say wa yare no no ma yare okay so nti ye say o did ho ne ho nti bible no me test bi ho a me ni gisa test no First Corinthians chapter 14 verse 40 okay wasi nti munya bibia fe ne kwanso nti ye didi a edi ne kwanso ye nu nso a ne kwanso ne woni fe so nya se bia mini pe bia no se de me pe bia da bi ni pe bia nkaza nkra no babu kra de o chese ni pe bia nye dia ni ona ye nyankopon sanetie ni pe bia ni wura pa ye nyankopon oh yes Korinto fo ngum edi ka ti nse mu dunkru na edu nwotwe adwa nka bitimi abi kura kan ma yenya adwa bi na enne de dog obetu yemfo this year ye shame no 2026 no nene de dikan a ye ne Dr. Owusu Aduomi enu nti nkomo na nkasa vitamins no obehye ase achechire bu no be next week yes but enne de obetu yemfo nene nkomo no so mani agye ho pa dogi wa wi ayekwe 1 Corinthians 6:19 o se dey anase munim se munipadua ye honhon kronkron a owo mu a munya firi nyankopon ho no asore dan okay na monne mo ho hey ati dogi o se dey monne mo ho na me ho na so ne wo ho ya ni ho o se ya nipadua ne ye nyankopon asore dan na ye ne ye ho debi to mo do se si o mo bo me na woni ni aka sabe tin sana wo de se nipadua no wo ne wo nya wo dia debi ni ba di bia wo ye di twe nipadua no nyame se wo nipadua nya wo dia wo ne wo ho so emudo sa ho na 11:29 and 30 na sa 1 Corinthians 11 okay yeah well be 7 minutes 6 minutes rather na ya biefo yin nso atume ya sure say etiefo ebe bopunu mu pa men so ye nti 11:29 First Corinthians was say na dia odi na onom se dia ense no odi nom de atemu ba ono ara ne so efi say wa mu nipadua no yie sanity 30 no 30 ye nti na wona wo ye mre na wo ya ya pi omumu na bebre nso awu no so ndi no say ya ni say ni pedua no ye be se ni pedua anu ni ye hunu e de mra ye ti mra ye ne ya de ni wuo ha ye cause na my favorite test bi pa de enu ya na me na say de car crash adwa 17 Ecclesiastes 5:17 na dog quotation ni ya go diri Dr. Owusu Aduomi no enti test calling so in quotations are
me bisa. How there, ma? What there? Who's after you? The house. Oh, yeah, me the house. Oh, yeah, Nabra. Akusia. Akusia da ba. Wasenkafo eti enum chichemu donson. Azede. Nso ne na nyina esumu na odidie. Na nabufuo ne ne yare ne na werehwo dos. Na eme deno. Ade bi ya but enye ahogono so sa. But osi nabufuo ene yare ene na werehwo edoso. Esumu na odidie. Anajo. Obi ni di be 5 da. The Biana, the Biana, 8-9. So go down. Come as I serious. What if you not down now? Piano swa now. We be our doom light. Was short. I said, ya the dano. One main want to make a kind of honor double. The sumo didi. Tia mane how na money. Dos. Now real for. Tia na didi dear. Enyo. Abusia ye kan na dwedidie enyo na depression ne diabetes ne kidney nyina problem nyina ba ja na dwedidie wacha ye be 5 o'clock twaso obo a didi 5 no na say dog obi timi di mo wo say ene de manidi As na mama etie ya de mama obi timi di dokuno say mo brother o de di dokuno pa e no say on ene de wa say aya no mo pe fufuo ku a titi ba ya ko enjina ho aya ka say aya say division sa na ho ye mo ma say me ma pa na no timi di mo dey timi di banku timi dokuno no wa de ada bi o di dokuno azi mani di obu ada adeje so ase bisi aye ntima vofufu adi no nsa no obu ada o di dokuno di obu ada me kai se mi sa me nana maame me beto no me nana maame onya be 120 years na wokọ na wo a wo hwe no wa hwe na ma na didi na dua ne si ne ho ti na ni sunsu ai ni wisi kakra nti oba na obisa se hwan na abai se wanyini e bia empress anagotiate wa na mabai eni antidokinka so na hwe no eni antidokinka so woni he kom na ne sade bia dog ne sade bia ni mo e kom e chese ade chen ye o ma enti ye didi bre semu a e ma yenyini yemfie no nyame de amaye obi emfie obedi wasase so nyame ni de na Owusu ye no na Bible no ka wase insira ne mo asase a mo hene ya dehie na mo to epono na mabere mpon to pono ebra esem ahodenti ebra esem ahodenti nya bre bia na odidi dabi ajwa 10 hona 10 oh yeah aka ye 2 minutes na ye matie fo nso mera mu bi 17 fire insira ne wo o asase a wo hene ye adeheba na wo mapom matopono bra esemu ahodinti na enye nsaburo dabi da nyansaburo ahodinti ene mranti ye di omudi esi omani su dog ye niema ye nonomu yase ne nse ba ko bia ba yase enu podi send red no yase friend jojo zedende mi hu din boda o yase no ma no aye tenkon so ma yan wa beti su TV su me say wa ye tenkon woni red mobile e de gu ye takire ma se ene nipa ne nya ye ya no aye mum no de ne nsa na ye se dog enti wo didi bre sem edidi yia e ma pomuden ne so awoden ma ne tena se che bia no eye drama wo no na weduro so ade bia wo ye bia wa no ye ne kwan so oba kora na bebrebe sa 3 hours ebe na wo nya den ta 3 hours na de nkon na ya mbiza ma ne ze na mo sa 3 hours mo was awoden no ze be ma 3 adai you know o yan hwem kakra bi a apart am che survey bi ebusa o ohima kosi ya empress na ndi bi a se be ma sen o so a traverse ya de na onya free enya hwe memi nya hwe
Maybe I call Auntie Adua. Maybe I own Santi. Those I don't know. I say, a man now, a Mawunya, Ohuto. No, I want to obey. Until I get about I want to. Oh, Bearman. Say, if you ever say, oh, there be a why you don't who cry 10 minutes. Or buy you say one there, one you we. 10 minutes, oh, 10 minutes of a sex. I had to get to her. A dear. 10 minutes. I had to get to her. And you had to get to her. Why, we are not me yet. You don't tea. And a month for a lawyer. Na say no so de me nua be ma ne wa me nua me mo mutie me ne me wo fa no mo fa kwa ye mo ba bia na ada wo se wo pe wa na ma ne nkwa wa na wo fo no ho me ha ho sa e no so no ga how so oku because na wo nom wo de fa no wa na next time bega say no wa na 10 minutes na wo ko pete ne be say ma extra time sa woni be ba wo 3 hours ade ti at the end of the day no bo say why mere ugina ho bo so kuku na nkoko mu posa ti mo mo pressure bia there 10 minutes or say 5 minutes na be nya na botre ye ni yie asan no asan no ne andala word ye say ye ni yie dog say ye ni yie de men ka bon you me das ma frɛ for okay, then I go say hi pitiri. Na amujina mi funa chikura dadado. Hello, first caller. Hello, mommy. Odi me bia kasa fe beto deni ana. But I follow my doctor that we cannot you can't phone the country. Yo, fire call. But I know I'm Robert, you know. Na me papa mama so I'm just here. Okay. Yati. Question based on this papa ne say. Yeah, well, yes here. If you have got 10 million and about 5 CD. You have got tobacco. I will limit ya issue no far. And I say one I want more the be no. Cap tobacco. Now one no mama for share. And I say I will limit ya. I say oh yeah now the million. Such one, yo. Ana nano so say be many do this a me no answer no so many aje into yan dance one na Nigeria this out to us go to answer no so ni aje no so nyana yo yate the question yo better da yate esewala hello odi me ka say free interest wa uni papa ta say eh papa ta krofu ye bokode Nyame adom na osu studio e boko ni Nyame adom me mo official pa so yo ye nyina eje so we de ye bebo ma ba so na adwuma pa be na me doctor mbese mbisa se me kai obi a me nu nsuo pa se bi ka pa se bibi a me di betama no bia se me di na se ensuo ni me ho a ntimi ndi mpacho ono no e de ensa yo mate okay dog be you are not made that say okay mama for free anyway hello caller want me anyina so 0322 296342 okay me fa we hello hello mommy what is good afternoon me ho ye wudi matata awali yo mama nti o me do yo mate togoman ma yenti o ai no doctor no so musa ne se me ni pa pilika amse nkoroma odi ni do ya enye eda na odi enye Nkuruma okay yo mate so no kufu chesua osa kan se ya udi a nya botre wozi fufu dai anaza dai asam na aka kaka funu obisa se yes obedi ana se nye me se ade nchie na mudi so ya na musabo udi a ya na se nye yo dem na pe ho yo yate yeah that's it and we are gonna die 0322296342